ni nua pani meza wudu anope ma me mo ache mo akwa ba mra Akoma FM ye fra be Kofi Asante bibi aboko de bibi aboko ma me mamu ya akọ na de atumi obie ne ho yese ne tamfo kra o mompa e ma ne se ento no nukure ayiro ho de nyambe shebia eneye wa jase na ye de nse nyame ahyewi adin de we dia otam na nedu untimentra say na mote makontam firi mu no na mu nua ba no wo he eye den Sunday at least be 1:30 tama you feel yeseba monko ena ko bae ko no bae ka tirem se ya kuntanya accident but a serious emphasis you but man can't roll be anum ka se omudi ni ko take hospital that 30 minutes and on frame say go but man can't roll be but on course course neighbor me dem nim say ka kire ma me ni aba e ma me wo pressure atam eti hosa but amonfo bibiri o mate o ana amonfo e ma me nua omuso bibiri o mo pressure no obia sore okufi enti akaye ma me onu nko an wante satam no ekobo 5 ena ka se ende ma kan kire no enyesa e bia ekobo 6 a e ka che ne pressure no sore a satam de yintimi 5 ne bae ena betnas ya be katrem ena yinia na efre na alasan limpo ono direct ena ofre yinia de woware no the friend Mariam Usman and to friend direct e katrem say nikunu o friend straight FM our phone so katrem say nikunu ono satam no so ni and to friend direct ena on so wodi sun e bae ma me ho on to do dem ana eti ho ena wo ka kire ye ma me say ya mi nan ya rasu wo ya sama zan ena ye ma me cha hwie o ha na di mi ko fi ja se hospital kilo da so da ho oba ne ma me ana be ma ne ma oba ne ma me wo afija hospital sisi a oba ne ma me wo fi ja hospital alhamdulillah this is serious serious but endure ti de no want to mean kasa endure de be 6 o'clock 8 o'clock ne yo ho ne ni din komokura ene na akoya sori update na ho ene kasa ne be fita maso endure de eye endure de eye semi mamumpa de nwanwo na makunta no that is oba Kumasi da ben ofri Accra ba because we nim say nkran na so ote ya kuntan de media no krede ni nimbe ni to Accra na so ni Accra okay no krede ni nimbe dia o we juma this is uni aba na ho te say ni uni aba nde no ye wanda ti fi o ababu haya okay to wo munchen babo be ma no mo so ochino na mbe adua enti ochino wona zi omu ya adua no wi a na abefa na gina ko ifi raden ka mo ho ate yo na onhya mode na erade na onim ne ye kramofo de ya na ewuo mfaso mamunti mo awere chichire wuwo hu ya na enye den se other religion no because nka ibi super mo de no makomonim mo won tiase bi efa wuwo hunti erade nkoso nhya modin yo that's pa right up so for higher